ngay thatu te in zawain chi bai le vekule voin hi July ni khat kumsan hi somni panga thole ni ania tuntuma hian thilbeng war thak tak tak te kan ngai thak chun zom vele don ani ole ama sabera kan entur hi pathian liam ta juni somni pakua thil thleng kha ania Portugal vaukama chuan pathian liam ta khan chum danglam tak mayan mu thon ta langa he chum hi alian khop maya tin ain vial na salhe boka mitam tak vaukama amuna mutu te chuan khovel top done mo anti hiang man ane ole masain kan soi thui mai video hi kan en photanga ti chuan kan soi chun zom le donia kanin ta kan khan he roll cloud anti hi aturu khop maya soita kan khan vaukama mitam tak te chuan he tianga he chumdang lam tak mai an mu thu thian mak anti pielama lau thong thabarin anom mana amai ro chuan nuwa he chum danglam tak hianin chiatna thlen lem lo wang hian nun phumpa ngain an khosale thei ani tunlai chu khovel mun sang sanga sikle sa danglam chhomek zel hian thil danglam tak tak a thlen chhomek zela tuna po hian Portugal rama hian etiang hian chum danglam tak main mu thu report omle ta ani antarlan dan chuan he roll cloud anti hi Atlantic tuipui tanga ronin siam ania ti chuan thli chuan chak tak main vaukam lampan chuan aron chem phei ani hetianga chum in siam dan danglam tak hi mitam tak chuanin an lam hungai lova chuwangin an mu thu ta wang hian lau thong thabarin anom man ani he roll cloud lian le toruzet mai hianin Portugal baka Western Europe te mun engmozat atum niin Euro News report chuan atarlang ani roll cloud kan ti chum in zial lian tak mai hi thil mu tur wang tak mai mu tur omngai zen lo thil hania ewang hian vaukama mitam tak te chuanin hetiangan mu thu ta wang hian abara khai view niin antarlang ani meteorologist an soidan chuan roll cloud an siam thei chan hi chu khualum lutukin tuifin riata tui hule boruak lum tak chu innek tonin ti chuan hei hianin roll cloud an ti chu van sang thlengin teng hian asiam chho thin nin antarlang ani tsunami landan ang apua kan hmu thiamin karinga video han chiang takin alang ome he hianin huliam to apo mitam tak alo ti thabar to a amai ro chu mi thiam ten an soi fia danin hetiang ang landan rap thak takhi puma sela chiatna a thlen ngai lem lova chiatna nen ingkung kai na anei lo bok niin Euro News report chuan atarlang ani ole kha pathiani liam ta chum danglam tak mai mitam tak lau thong thabara siam tu chu ania hetiang chum hi mu ve thu ta la engkingin nge idon sona irin vele comment section lama ingai dan milo shatir ve donia ole tuna kan en vele tur hi tunai deuh loka thil thleng ani vele boka he video hi a viral na sabok ani Batik Air Boeing 737 chu accident lo chawa a chan chu ropui le thlipui na tak a tho wang ania airport ta tum tur hian boina na sa tak atok mana amai ro chu chetna rap thak tak thleng loin himdam takin airport ta hian a tum theya e thil thleng video hi tuna hian a viral meka khovel puma mi sang sangin he video viral hi mak antiin hetianga himdam taka airport ta tum thei hi thil makani ti nan soi hialani ole kan soi thui main video hi kan en photanga kan soi chun zom le donia
kan in ta kan khani thlona hi hetianga airport a chumla hian vanei thla tak mai in thlile ruapui hi thokna saviu masela himdam takin airport a hian a chum thei hlo mai hi awan nei thlakin midam tak tan chuan thillom tak tur ani a chan chu kan huang khan thli chak tak mai in thlona hi chem na sa a mi than khat phei chuan in thlona hian chin na rap thlak tak atok don emo an dim han hial ani amai ro chu an van nei ni tin kan soi thei ome Batik Air Boeing 737 to Indonesia Soekarno Hatta International Airport Tanjaranga atuma thli hi achak khop mai Aviation A27 in an soidanin he thil thleng hi juni somni pariata thil thleng kha ania he thlona hi domestic flight niin passenger za somsari pasari phura tichuan Patimura Airport Ambon atangin Soekarno Hatta International Airport a hian achum ani video a khan chiang takin thil thlen dan chu kan muin karinga ruapui le thlipui thok hi ana saviu maya chuwangin thlona po hian boina le har satna tam taka to pha ani a thale lampang chu tiang hian thlin a chemna sat em awang hian lei adek lo chawa video a lo la tu te phei chuan thlona hian accident rap thlak tak atok donemo andim man hialani amai ro chu vanei thla tak mai in thlona hi himdam takin airport a hian achum theya mi tuma hliam tuaranom thu report om lova tin chu mi pialama thlona po hian har satna le boina engma atok chunzom lo ani he thil thleng chung cha hian mi tam takin comment an hu chia then kha chuanin pilot an faka achan chu hetiang ang din mun khep taka po himdam tak maya thlona atom tir thei hi afak om khop mai tin comment an hu chia in elo po hi comment dang om le chu Indonesian Airlines te hi an thatok lo ani tiang te pon comment auma then khatin aviation industry a hian thil dik lo engmani tak chu omani tin comment nu chia anom le bok ani report atanga landa chuan pilot hian standard operating procedure kalphung nget tak mai lo nei to sa chu azom kim vek ni nan taranga Indonesia Director General of Civil Aviation Novi Rianto chuan pilot chuanin meteorological data le flight operation te uluk takin endik na an nei tur thu atarlang ani meteorologist an soidanin thlona hian thlichak tak mai hetia airport a thumdon lai hian atona wangin hetiang hian awm pha ni nan tarlang ani nikum lampo khan mars tha khan Batik Air Flight passenger za somnga pathum chuanna khaltu pilot pani te chu wansanga anlo mu hi le to boka he thlona hi Sulawesi tanga Jakarta lampana thlok ani report atanga landanin pilot pakhat zo kumsom thum pania upa chuan ama aino pang kumsom hi pariata upa ko pilot ne na chuan thlona chu thunun turin ashila achol hadam tu thorsil ani amero chu ko pilot po hi wasangan thlolai reng hian amu hil vele bok ni nan taranga achan chu fa phiran neya an enkol na lama aha view nin an taranga ewang hian wasanga po amu chuaki adang zongang lo ni na langa pilot pahni te hi tiang hian wasangan thlolain an mu hil ve ni ti news chu na tarlang ani ole kha tu nai de loka thil thleng ania kan mu le kan sia tang khan thlona hetianga airport a chumlaya van doina to lova om thei hi an tan chuan thil lo om takani ti kha kan han tar lang vele ani